Miam Nas Yana Migration the Henakan Nabaki Makumba Wakalun Dai English in Nikulum Dagi December Tasi Tara Yakaravan nomising the meter upon the Mahiri 615 as Saru Yaduna Hijam suspension of operations Su agreement the root cause behind the violence in Manipur Hadiba Manipur Oiriba Mineigi Maruoiba Hourakfam suspension of operations Sugi Yanaba Asinani Hiras the Yupam Oiduna is the level open essay writing competition Asi Artokibani competition Asiga Mari Lainana Mahiroi the Kangan Kraba rules and regulations Imatuina first round of selection Amadi second round Natragana final round of selection Legini Hanba round Manipur Gitonga districts in the competitors Natra participants Tare Kangan Kraba Maduki results Sahi Asibaki 2024 January Gitang Tara Mangada Laptop Sacre, Hanba Ronda, my racing Namasamatana, Izarin Liba, Warring Aduda Pangapa Marta, Yumpam Orega, experts in the Kibani. Nasi, English and Nico Marigi, January 27 Yai Parava Tanza, Pupum Asimakada, the one Tongaba districts in the Kagalaba, Mahiro Tariat, Puna, 35 participants in Asinani Shuba Amadina Siki, our final round, Tawam presentation, they come prize distribution Asibo. Yabi Yanaba, Lapidiba, Mahiro Singh, Ozasing, Mahiro Look, Evesaki Tomi Singh, Parents, Gersons, Loinana, 360, Marub Simbu, Luki Makadigi, Takapong Sari Ahanda Waina, Nasigi, Tawam, Asi Hoboksa Lavitandazu, Luxury Halaga, Pamba Tata, like Oibinaba, President Member Singh, Matansina Kaushinzari, Ahandaga, Professor Chungkham Sheelaramani, Retd Principal DM College of Arts, Danamazi University, Bu Pampakta, Lighting Webinaba, Naluxari. Tagaksari. Anisubda, Professor Chinglen Maisnam, Department of Economics, Manipur University, Pampakta, Lingshin, Naluxari. Ahongshangbam Mobi, Senior Journalist Busu Narusari. Aroiba, the Mairoluk MSC Mayaloshangi, President Oigi Tubai, Puvidiva, Yamba, Hijam Roshan Busu Narusari. Ikai Kuna with the Matik Saraba, President Members in a Pambaketa, Pambaki like Tiguna, Lingshin Bikrabi Tunda, Atsamba Kudol Tambinaba, Top Lupi Tomi Single Kushinzari. Tagaksari, Asaba Kudol Tobi Kari Matunda, Tawa Masibo, Haunabi the Mata, Maira Sukapinaba. Tagaksari, Taramasigi Nung Yoral Pibinaba, Koshinzari Lopasiki Maya Losangi, General Secretary, Sundar Kumando. Welcome, Madras Pibinaba Koshinzari. I now Imphal East District ki Salam Jitesor organization. All Mokta all lang the Lishan Beriba, Ikai Kuna Matikaba. I was asking Amadi MSFP President Yam Roshan, Ikai Kuna Observing Amadi Lapiriba School, Amadi College in the I is now student Satra Singu. MSC Makaitagi Tram Observatory, Amadi Kakun Observatory, Amadi Print Mediagi, Chinglen Singusu, MSC Makaitagi Tram Observatory. Tagatsari.
inaujidi serbu thagatsari mathak sinna kausimjari lubasigi mayalosingi general secretary taramno nungi warol tv nang kausimjari ahan mamaktada akogi ikai khumnabada matik charaba akogi president member sing pamam lang da election biriba mingoina kacharabada Oja Professor Chungkham Sheelaramani Retd Principal Dept College of Arts DMU bu MSF ki makai dagi ikai khumnaba uchari Oja Professor Chinglen Maisnam Department of Economics Manipur University Oja busu MSF ki makai dagi ikai khumnaba uchari Oja Ahongshangbam Mobi Senior Journalist Oja busu MSF ki makai dagi ikai khumnaba uchari Lup asigi mayai losan ki President ki thogai pobiriba Yanaba Hijam Roshan President busu ikai khumnaba uchari aduga ngasiga loina na ngasigi akhoi ki essay writing competition pangthok rabagi tungda ngasi presentation ki thoram masida tongan ba district sing dagi khangalak mahiroi taret amadi masiga loina na lapiri ba parents guardian pumna mapuso MSF ki maikai dagi ikai khumnaba uchari loina na akhoi ki ngasi pangthok liba thoram masibu akhoi ki Manipur ki kachin ko yasin bathungna uhal bada mating pangbiri ba print and electronic media ki chinna pumna mapuso MSF ki maikai dagi ikai khumnaba uchari Manipur Students Federation MSF na akhoi 1998 dagi Manipur iram da masida sapong lakibadagi akhoi ngasi phawbada akhoi ki mairoi kunai gi amadi leibaki thawai ki ada saruk ya aduna luxury amadi akhoi mahi masing tamniba mairoi singda akhoi leibak kunai asibu hena nungsiba phawan nabagi thoram ki asu akhoi pangthok tuna luxury aduga MSF na akhoi tongan ba campaign kaya amasu akhoi changsin duna luxury campaign sing adugi manungda akhoi lairing ningthina tamsi haiba academic campaign ama kaksu akhoi haukiba 2006 ki February ki tang mapan dagi akhoi campaign asi haudoktuna laki campaign asi ki makhada akhoi tongan ba akhoi ki Manipur ki kachin koya dal lairiba akhoi ki tampak area belly area khat natana akhoi ki ching ki mafam khuding dasu akhoi mahi masing tambada akhoi sothana lairiba imung manung sing akhoi na khanga charakanda mai masing tambada sangraba yadraba textbook pen pencil notebook na chingba kaya su akhoi na mating pangduna luxury masiga iroi nana akhoi na class 10 12 ki akhoi ki board amadi question na loba exam sing dasu hena khudong chana bagida makta akhoi MSF na akhoi pre revision course haidana akhoi chahi khudingi leptana su akhoi tongan ba akhoi district sing da akhoi pangthok tuna luxury handak sahi kisu akhoi Bishampur Kaching district amadi Imphal East West kisu pangthok sari aduga iroi nana akhoi tongan ba akhoi ki Manipur University khak natana akhoi ki DMU ki leiba akhoi ki entrancing thabada mayong nabada kitang khudong chana bagida maktasu akhoi na coaching sing sindana pangthok tana MSF na ngasi bokta luxury aduga iroi nana akhoi sangalasi Manipur haiba campaign amasu akhoi pangthoga lai campaign sing asigi makada akhoi na tongan ba mahilosan singda akhoi chatuna usa thaba amadi tharamiba udu makong somduna changnai na akhoi social service tawduna thariba udu kharada orbasu hinganduna iramda masida mahoksa ki khalna pitharakliba saitheng kaya asidagi akhoi nathoknaba MSF na campaign asi akhoi changsanduna lagli loinana loinana akhoi ki tongan ba akhoi ki iramda masida thokleba thawdok wathok kaya dasu akhoi nainaduna khandraba yadraba mairoi amoina naha boina ngasi maksu thokleba thawdok asi akhoi mamutana khangnabagi damakta akhoi MSF na su ngasi ukhatjaduna akhoi ki essay writing competition asi pangthok jaribani haiba topic asi hena mayamna khambira magani suspension of operation su the root cause behind the violence in Manipur da Oiriba mion Mineigi Maruoiba Hourakfam di suspension of operation su gi Yanaba Asinani haiba topic asi hauji iram da masida yamna sathiba mong da nongmagi
Mihar Mipun Tau, Misi Mina Kayama Toki, the Night of the Masida Kangkong, Chiduna Labasi, Karidaki Hourakfam, Harakanda, Ikoina, Tongan by Koibutaki, Tambiriba, Ojasing Kanan, Narakanda, Nasi Pukachari, but topic Asiam, the Maruoiba and the Kalakanda, Ojasing the Ikoina Tana, Jarakanda, Nasigi, topic Asipukalakanda, I think combination, though I quite Pantok Saribani, Masikatana, I quite Tongan by Ikoidi seminar discussion interaction program. Esi amadi debate na chingba kaya so ay koy matam gi oiba MSM na koy pangthogal luxury iram da masida thogleba thodo wato issue ke asibu ay koy munna nei na punna khamin na changi aduga tongan ba ay koy district tagi mahiroi tare laukhala kanda da ngasi gi ay koy presentation gi thawar mase koy pangthoi bani aduga mahiroi singna ay koy minute manga gi oiba nahan ay koy Asia oina igrabagi tungda ngasi presentation minute manga gi oiba bibi gadoi bani aduda ay koy ki bangda lesson diriba ojasing na nahan moina ipiramba Asia writing gi aduga dadi ngasi presentation piramiba ani si yenga kanda da ay koy mamuta na naidabira kanda ay koy first second third khanbira kadoi bani aduga iroi na ay koy consolation ay koy prize tariat amaga ay koy khankala kadori bani hari basi ojasing na horen adum pangthorani aduga iroi nana loisalakpada aikoi isara isabu masak khangsi puari amadi Hourakfam khangsi apun bagi wakalo na manglom da changsin manaduna apaba kunai amagi damak marache pa ing tapal lamdam ama oina ba mahiroi oiriba aikoi punnasu matam gi oiba punna changsan minaduna punna hona minasi haiba wafam se thamjaraga tension jage. Thank you. Tharongi Makasa Zaragoina, Hambakta, President Member on Election Viriba, Ikai Kumazaribi, Professor Chungkham Sheelaramani, Retd Principal, Dept College of Arts, Yanaba University, Paktop Sariba Tharomasika Pari Lenana, Tetana Wapom Pradan Binaba Delusion. Professor Maisnam, Senior Journalist, Ahongshangbam, Mobi, Amasung, competitors, parents, the Oiriba, Chinena, Bayam, Gulamakino from the Yakna, no luxury. Yamway, Sato Singa, Iga Paminabasi, Hamanga Sheelaramani Paminadabas. We day September the 1 the day retired of Japanese. Ado masisi Yamway, Ado Maruoiba school di higher secondary Sato Singa, Unabase, Masina Abuka Suhe and Wai. The school is Yore, higher secondary Yore, GG higher secondary Nachimba, college is Sato Yoram Gadra. I can Yore. So I'm very pleased to be with you students of the schools and higher secondary and colleges together. Yamway ko. Kasi na Yamway ay di Sato Singa Paminabas. Ado ngasigi topic si da Maruoiba na awab nang iba si younger generation ni ako'y hujik tawriba to iba irang si kari hay ni ethnic conflict hay kadra ethnic conflict ki beyond dagi hendo adana lam si da to iba conflict si ko violence yam tam chi ba violence asi hay dagi hena masigi sa violence sigi magi pataba safu fangi bese masi younger generation dani apik pa ngang school going students, college going students, university students ko makoy dini apik pa angang sing kindergarten gi nursery gi angang sing se makoy dini he na masigi safu fangis ana sigi
Sati Kraba violence Sigi Matung Dadi, si Loy Kraba Matung Durin. Apik pa angangi generation ga. Older generation, Aigi generation the layamba mindset siga. Haibadi, Equin Angang ring a candidate Pajabakara Ure Eva, Papakara Ure Eva. Haujikti, Apik pa angang Nakwitigi, Noigin and Ausingi, Matam Sida Apabasi, Amta Udre, loan the su, Apaba Udre, the language the su Jating Anga Ribese, when I'm taking Anga Ribalonji. Adumaina. Apaba mata udaba matam sigi dagi Hourakfam masidi Hourakfam angang singi mindset sidi pura change tawdurin aduna ikoina yamna section ba tangai fade MSF ki huji keynote address pigi bada larik ningtina tamsi Manipur sanghansi haibana chingba thoram mayam silakpagi tradition na mala ibase masi yam thagat ningai ni masi sum chatha jahanni nge Akwai normal Oiriba tabak singse masi akwai na adom chathaba tangai phade akwai violence ki thokdok wathok mayam sigi marakta masina tungoina na thamaga akwai hanagi normal Oiriba matamda tawba larik tamba adagi Manipur gi ising nungsit hawa nungsit Ahongshangbam si masi environment si destruct Oiriba pollution Oiriba sa Masi tingna bagi damakta sanghan na bukolara iba pa masi yam tangay pwede masi sumsata sa handingi kana nainaba matam-matam gi kana nainaba handu bujiksu kana nainari sininoy marakta aware roy na bagi aduna masi yam tin na matam yam longjer roy yam tin na masi hairaga ayak na satra na Oiriba satra sing isa singi lakpasigi kudong saba lauraga oja mawoy na ayak na ko academic campus lagi thorak pa oja mayam gi mahut sillaga ayak na masi haijaningi na koi gi normal duty noina hana toramba larik lai su tambagi school college marak marak yam toina blockade lai bagi hangdre ban torak pa kolak pa mayam sina hangdre sat na bagi khudong saba phangdrabasu yumda noi gi study do karimta disturb tawhandana madu chathana ba hotnawo ba afaba thabak to adum tawna ba hotna biu Arembada social media da karida yamna ati ba wahay wata hairaga China base masi thadupiu aina haibase masi hairaga itinsin jarage thank you very much Thagatsari Pambakta lesson biriba Professor Chinglen Maisnam Department of Economics Manipur University bu tharamasi ke mari lengana tenta pawa pampradan thagida ba lorusari Segi Manipur Students Federation the state level essay writing competition की वाली presentation का लोने ना पगी prize distribution थोरमसी की distribution भी बा MSF की president अदुगा Masigi from Masida ko jury member election biri by kak nazari bi za Sheelaramani amasung Yanaba Ahongshangbam Mobi amadi election biri ba ko satra sakti sing marmapang sing alaman media gi apuna maksudsin na kak naza ko charaga thodopa wafam hainingai leitena khale Hainingai diam laiba ado matam bikari ki loi puna machi yang kanda de ina serisi aina masigi tanja si lauraga haijani besa koi hujik siang toina sina ba wahi Manipur da lan lai ba wahi lan yum da sangi lan gi wari adagi media da social media da wero adagi electronic media da wero paper da wero hek yaw pada ko hangdo da lan gi pau adagi mu social media da pangto hek haidu ro su lan gi pau hatan aduna lan hai bisina khai dagi hena popular oi ba ko gi yumdong bidin sina ba angang na su ahn na su
पुनमक्सिन सिनबा वाहे अदो अइना मसिगी तंजा से लोरगा नोइदा हाजनिंग बसे लान से किसी भी पुंब थोय मणिपुर दसु थोई अतै मफम दसु थोय अदुगा हाइनिंग बदि लान हाइबसिदा ख्वाइदगी मरुइबा ख्वाइदगी इफेक्टिव ओइबा मागी खुलाई से वेपन से मसी नोंमई चंगी नोंमई मेरु चंगी बोम चंगी पांगल चंगी थोना चंगी लामी चंगी मैम से लोई चंगी अदो पुनमक्सिदगी ख्वाइदगी हेन मरुइबा वेपन से खुलाई से सिकरिनो हाइगदी कोगी आइडिया से ने आइडिया से आइडिया द माइ थिरबा लान माइ थिरे आइडिया द माइ पाबा लान माइ पाइ अदो ngasi ngasi तमरैबा मणिपुर की मनुंग मसुंग मपान दा पृथ्वी दा तमरैबा लान से अखोनी येंगदब से करी कर्म मखल की लानो हाइदा अखोगी बैटल ऑफ आइडिया हाइदिसिने आइडिया की लान दे योबा ngमद्रबा समना हाइदा को की लान सिदा अखोनी योबा ngमद्रबा माइ थिरबा अदुरगदी अखोगी लंबेल लेते अदुना कोई को की लान से मसिदा कोई योबा ngमनबगी अखोगी अदुगी मतिक जाबा वांग हंगमंगंबा क्वेश्चन तो मंगंबा जजमेंट असुमरान लेपंगंबा अदुगी अखोइदा मदुगी मतिक चाबा मी अममम ओइना बहन मतंदा करि चंगी अखोइ लाइक निथिन तमसी हादना एमएसएम ना हारिसा सिगी मेसेज सिगी सुलोइना बम चंगे अदो स्टडी हाइबेसैदा कोइना लाइक खतना कोगी क्लासरूम दा तमिबा लाइक खतु नतब मपांद सोसाइटी के समनरकांदा मियांग समनरकांदा स्टूडेंट मास्टर्स मैम से समनरकांदा मदुदगी फंगबा अखोगी ज्ञान दो अदुगी ज्ञान दुगा क्लासरूम दगी फंगबा ज्ञान दुगा अनी दु पुंजनरगने नकोना परफेक्ट ओबे स्टूडेंट ओइदोरिसे मदुगी एक्स्ट्रा करिकुलर टॉप टॉपा हाइदि नंगी वांग मदा हाइ तारे क्लासरूम दी वांग मदा लाइबा पोस्टिंग दुगी सरुक अमने ngasi MSM ना ऐसे कंपटीशन में सिलेबा तोंग कांगुसने डिबेट कंपटीशन सिलेबा अदो मसी अदुना अनी से समनरकांदा मनुंग अमसु मपान अनी से समनरकांदा फंगबा अदो मखलगी मदुगी मागी स्टडी मदुदी फंग अदुने नकोना परफेक्ट ओइबा ख्वाइदगी नमतिक चाबा स्टूडेंट नमा हाइगदी कनाबुनो ख्वाइदगी मतिक चाबा स्टूडेंट दुदी नंगसे अखोगी वांग हंगमंग ममी ओइगदमने वहाँ याम हंगदमने हौजिति कोई वहाँ हंगद्रिङैदा पाखुम हाना पिसले सोशल मीडिया दसु खुदकता कोई खुबी इसदैजको अखोगी सेकेंड कांगदना कोई मागी कनसे पीरि अदुबो कोई खनरकांदा वखन खलकांदा करमना चुमनो करमना अरानबनो मदुगी जजमेंट दो मदु पीरगा निंथिजना मदुगी क्वेश्चन तो ngamba मदुगी पाखुम पीब ngamna bonaba मदुगी मी मचिक चाबा मी अममम ओइना बखनबदो मदुगी पांडमदा MSF नसु ngasi si silibane दुगा हाइनिंग मदी अखोई खुदिंग मंगना हौजिकी लेरिबा फिबमसे हौजिकी लेरिबा नोय उरिबा फिबम पुनमक्सा मसिदी नकोइना पेंदबा हाइबसि मदि लोय लेरने अदो हौजिकी पेंद्रिबा फिबमसे मसिदी हेना पावा अल्टरनेटिव हेना पावा फ्यूचर हेना पावा बेटर ओइबा फ्यूचर मगी दमुता हाइंग हेना पावा हाइंग अमगी दमुता मदुगी दमुता अखोइ खुदिमक्सा मदि वखल तोहम थोई मदुगी थबक तोहम थोई अदो अमुकस हाइजगे हाइ लेना केनबदी ममुन फारकांदा मतम ngairकांदा केले अदुबो अहोंबा अखोना पामिबा हेना पावा बेटर फ्यूचर नखोगी हाइंग दो अफबा फ्यूचर दो मदुदी मथंद मतमगी मतुनि केलकते मादी केदौनी मखोंग चंगगा नोम द्रिंगैदि केलोय अदुगी नोम बाहायबसे मसी पांगल खतन यादे मसी आइडिया संगे मसिंग चंगे आइडिया चंगे मसिंग यावद्रदि थदन नोंबो यापोते अदुने ऑर्गेनाइजेशन लेरक्तन ngasi MSF सु ऑर्गेनाइजेशन म ओइदना ngसागी मथंदन निको यादबनिना मयाम न कोई मयाम इस द पुले इसे मसिंग यामिंग गइदि मदुगी म पांगल सारप गमिंग गइदि मदुगी अकोगी
madu apun bagi collective ewa thongna do na mar moidana abu ne mit pangam do ni pambi do keren mangam do ni ado masing wat ladi akoi pambi do leng mangam moy ado masing hai basa masi matam chupada changi aduna ne koi masses sai student masses sai rise madugi matik masing amna akoi na puthop ngami ba dugi matik akoi gi ahong akoi na pami ahong naksan gani aduga masing ji ne hanga pangam draba ado ergedi masidi pan gumane ko ge mun ringe de sabu ya de mun na ho da matam da mairo change aduna akoi khudi mana khanga da wakal si hojik lai riba akoi gi magi film je masidagi khe na pa better future amagi da mutta madugi da mutta koi sem sasi madugi da mutta khag se maduda idea haiba ideology haiba pose ya maru e aduna akoi na iho mayam lai no resu ure iho mayam sa ho gre iho mayam su lai di tung da su mayam le rakini adubo akan ba iho sing sa masi aroi bidadi full phongdana ayam lori sigi Maruoiba maram di kari no haida akoi ki koki lan sa masi putho ho begini an masi wo kan atop alone the consciousness hai bisu ai an hojik sa false consciousness aran ba wakal mayam sina koi ki kari hai ni saroi ngaroi dongna koi ki lamdai thang jige tumaina leiba matam amane hojik se achum mana krai no aran mana krai ju madugi akoi de chamam na matam ma oir pa matam sista ngasi akoi ki MSM na su madugi na koi da idea gi lance di yaw ngam na ba ngasi hijam ma puthok tana madudi karino shu hai ba pose masina ngasi gi hujur play ba hujur ji thoi ba balance gi masi Maruoiba ru ko amani hai ba sa masi sida noi bu nei nan na bagi na ko gi apam pam da yaning ba yaning da ba mo mayam ma maduda phongdong na bagi tanja ma pi bani aduna sigi tanja sa masi ko gi hujur gi hai ba magi idea gi adugu makal gi battlefield da yaw bagi su amani hai na kan baga loni na maduda mai papa lami amama moina ko ki lami ni ko ni am hai se kut khong ki lami nati bullet thaki aduga koi noi thaki lan nati in hai se ko ki lan se yang Maruoiba ni na masida ko putho boya de aduna akoi ni ngasi ama khalingi da mapan di hong rabani bari hong ni ma hong ni pichi da ak ma kali ahong ni bale se masi yaho ngam na bagi da mutta koi ko ki lan se masi koi thado boya de aduna ko gi ngasi ge koi battlefield world se ko gi idea ge battlefield ni aduna masida koi so yana mo si mai pa ko lami mo oina mo si madugi saruk mo oina ngasi MSN na ngasi essay competition to dana no na su tongan ba source me am dagi khom dana maduna ko gi stage su mo bakha tan mo ngasi di nugi chap chana ko gi na samak stage da koi present oidana madu mo koi present to bui khudung cha mo pi di sa masi phajana sinabiu amasung masida da ko gi ma phangda ba natragana adonda chatkumsi maramdi koi ngasagi ma phangba wangna phangba adagi ngasagi sida ko gi first tare second tare third tare adu bangna nati hoi tanam du hona gadamni adubo maduda tahodre haina koi mai thiri han khan baya sima soi no da haningi adu amana mai pak pai basa mai thi ba kaya sa masi tinjala kanda pak pa mai pak ba sidi yam changan chale sima su pawlo damni ada puna muti hajaraga koi battle of idea battle of ideology sigi battlefield sida koi yaw ba ngamna ba koi madu honamina si haibasi hajaraga matang sa bisin thank you Ozawu thaga sari malayam labo phang kayama thambira bai damakta matung taraba sigi optionary senior journalist oina president members momla da election biriba Ahongshangbam Mobi bo luki makeri ngasi pangthol liba tharama sige mari leina pofam khradam photo pinaba dorukse thank you nasigi koi essay competition pangthok ki presentation kam koi prize distribution thawam sigi koi dal election biba ya Sheelaramani da Chinglen aduga MSC president koi Roshan bo kai kum useri bana na election biba guardian sing aduga students sing so ne kai kum chal ekoi miyo se makal ani khat se ahana makal sina yang khangba aduga khangi swai hai do ba adum tumina legan ba ani su makal sina ikhang dana yang akhang ba sa ba adu ikhang dana yang akhang ba sa ba singi marta ai so mo ai madu hai jage
MSC sing now sing sina ingonda sumana essay competition number tawi adugi jury member or view ai hoi haido rukada ai ko na ai ngarang da bak tai essay competition si kali ron de iram doino moi bilingual ni English Manipuri ai English na iramo pare Manipuri na iram bai sada hojiki angang sing hai da dram hai ro sing hai ji aphona tamako Bengali di moi hai tram mai te mai iramani mai te me ni iramade kamai mark pi le se matha sa ai hana di hoi haido roga ai ngamoi de pi om lai adu yam lai phobadi sida presentation hai ba tharo machine am khoi gar ko se sina mokhoi ibedugi matang da maranda kari go wahi kara moina phongdu ga di maduda as a debate da koina piba mark tongna piba ya bani na ai kitang di matha sa phai ba ai yor ko ga ola sina bari do pagi do ger oja koin to do si kari no ana sumaina ai khoi si khangdana ekta khangni haigen bu se sigi saruk sina ne ba oji oja sina thambi gi ba koi do ji khoi ba lan ji gi part amo is adu ai adom da yam sa sanjara roi maram di ga da koi participate mayam jina mini manga ma ga piraga matam da yam lawor ga mayam ji kai ai kare hore ha jum da an bada yam theng ga dong ne dum cha cha roi masjid ta seng badi guardian ga mai roi ga pul nes ni da wari batai gi kai ta ga yam dong jani mini adu ko masi bandi ta ga ro ta seng na MSM da pang thoi ba essay competition gi objective mo le ramani madu ai ta seng na mo ja hang su ta ke adu essay competition si kari do bui ta uri bono ai se asma ko khangi na bang chang sumna da essay competition am ta uri debate am ta uri haina ko bang yaw yaw na ta ba si yaw gi kana ko kari no je mai roi sin na khang ba changi ka yan su khang ba chang essay competition si dai koi da kana ba si makhal yam yami ko kitang samjam na ai je essay si dai koi lo si phajuna khang na ba presentation phajuna heu na ba adu grammar si phajuna khang na ba tan jang pi essay irapakanda akoina marking tawtargadi koma semicolon akoin irajida punctuation ga haina riba punctuation ga harido koma semicolon kamai happy koi pusto kamai happy karam kan sin haile sum ma yadu lo yen ga doine ai grammar yen ga doine ai mai presentation piri mo se kamai ni pi mai khaido kom to ba program khaido pra adegi subject na karino mai objective kaino haile sum ba mayam he ko yen ga ne adu ye ko kan da angang du presentation du masi phajana to ngame ngam de ko khanga do ne ani SCC madu part amane adi atu pa mana ji pi ga topic se any topic will be ko ngasi di pi si mudi ji koi ba violence ki tabak se suspension of operation si ka mari le ne ha ko na mo ro bani na si gi ram se da angang sing ne so na thidon ba ma chang ye matak tong ba sing da moi hang ba changi adu da media da kari da phoni ba kholi ba haina ribo mayam ji ji ga madu asum ba su da ba masana lecture ga madu ga thok gi po ama mo de sum si mo le jang de bi do ne ana sum ba kana ba mayam si phangna ba ai nai ko na journalism si sorry ako gi SCS ta we ne ba alaga ai ga kana ba ma ga se hojik si oja sing ne thambi gi ngai wari si no nga mi ta bong ga lani wari sara ba ni na khamin na ba kanda wari hong na do ni aduna to ko dia da to ine sina sumi sina lali haina sima me ado sigi SCS yaw ro ga de e koi na masigi maram da kharat si jelo ro bani na khar khang na bani na aina piba presentation to mi na taning ga do ni su pang hai da hai na ta ba koi Facebook ta WhatsApp ta de Twitter da hojini apps ko de hai ko side da mi ta kala ko ti yenga ga ko na hai na ta ba isana masigi maram da si jela ga root cause kari de gi ko do no ta se bodi root cause di mayam ti loi iramani ko even loi iramina ko kai de root cause di kana ma khare ma si ta se la thawali no si akoina kudam janglam bu ko pudi ngamdri adu bo akoina chora ko hai ya ba area kra di to na da ko ji ki thoi bi kirang le maram mo ina mai tai ma cha ma ta hawa gari jai go da thau pham re lam cha ko ngamdre gari thau ngamdre ko ki ma sa sing ngamdre karba yong ngamdre adegi Muslim Hindu kare yauri adu moisu dum tire naga su yaudre kana yauri third party yauri is there yauri the third party is the freely morally po chai bu thai gari thori lo tore adu orgati masi thawoina tana na ba kana ma khana sinmra ai do sumo ma am su yauri ba isu da maning jil maru da ma ama bi lo le ana ko ni yenga da budi lekai da lai ro bi mu
machimina yam popa amagi imung jide ina ko magana sangala khanan yam layo adugi thogdok tu neba ko chinari se adugo project si yumdegi toki kanda waya ngamu no si yang kanu instruction ni kai da ore mayam tan yum thongjala senggon gadra ana akoi su ngangba ngamdaba marakta ba yawi adana he sa ayaba ko society sida mi bakal ani sei amana khangba adu wa ngangda haido ko makoi sing freely wangang bu ya halagadi every issue every problem solve to bane adu moina hiding bu hiding ngamdra haibi yadra akoina hiding sida summi hairaba adu origadi ko society sida democracy bu chatra badina akoina madu wangang bu ngamdra ala alaman aina ba lekaina thang pairadi lan ba chumba tingunu karino hangunu na thang ba yo adu ki matam ko benina auji akoi maya na tawisi ai ne yaujelu dragasu madu ki negative wa ngang obiya da matam ko benina madu ko ngang da tare akoi ki tobum to kwa akoi study hai da tare kwa ai ho la sine no ji tabi do hayin di mis no ne ko akoi ga noi ga samna bu ki posi ko de ne noi ki narang ti na na koi ki consider thenarti ba akoi su akoi consider su thenarti to ko maya ma do te ai khudin ki pim cha hi mo cha ko ya harau jarang ni kunci ante sana mara koki si ju ante tar mara sigum bagi posi ekoi de thol posi noi da khoi ga samna ba mara se tholoi ne ade noi gi hayang tungda sigum ma thol pa ya se noi ne ngasi de gi koi ju bom thol ma ga tung gi generation do no siam do ne ade na ni study to buka sida asai koina marki adagi first abagi second ge kan kalu no maramdi ekoi da education sida yang sang na soi se oja ani bu de nang jan dai oja sing mang dai ni education ga bu ju noi ge marbe de da ai di oja wana simbam lai director ni na ma di experience lai dra ga so ekoi na khangje ba ta ja ba ena je ma tu ni na ekoi lei bo myang kin ke koi khang bai ba ta ma na de kana go mama na ibo bedia mainam gani kana go na ku ka ba hiram gani kana go na sai sakko hiram gani kana go angka hiram gani kana go loina khena gani adu mayam du class te andar ma sabi manga ka te punjal laga competition do ne adu di som de isai yam ai jaga do ba anga do ko na angka tak sale ma yam thangre ana su mo mayam gi soi ba ho mayam je yauri aduna na koi na pam je ba na koi na hai ba ani se kari no du ne na khangam change ba ai gi sanbi atom bi do ai na doctor yam tangan tamani ni mark su phajana phangi ya de english tam nen tam me ai na tamalu ba da ma doctor lu oi do su ya ma na tam do tam ale ma na pam to hale ba adu di noi su ne pam je ba ne khangje ba do guardian ga convince tam ro da hai ga do to ba ya ba apoi ngaling da doctor tawraga pasa tali engineer pasa tali to khare bo oja chungye no ji te ngone tambira mini ha khudingi to lok se la ani ji lising ko je tari ku drama to ku dra chani last year oja ne logi ro je se tha hafta ba class ama na ani de je to bi ro do ma de ador de ki oja so pasa tam bi are pasa tam gi ko sunna te pasa tam gi hari ga di lai tam ro se sigi akoina masak hek palaga di nung dino ai ti bo pasha pa bo khar pu thokse de bai mayana tabira mani akoi ni pim sama thori ya sigi to bo school standard of art magi founder si hol se ki marup ne ma lari ke soi ti karor pati ne jo bi kam je ke si am lari ai bna te karor pati ne mla ko ye tongrom kano ke tongrom hai sorry apa je MLA mangyam yo pa tar gobindo pa mangyam si like si zero ni karor pati ni adu ni paisa tam me da like tam jo ayo al paisa tam de na like tam no is a perfect man perfect human being ai mapung pha na ba mapung pha ba mi ko na ba mai tamo madu ki dam to hono subject khade ko he je angka he je ayan paisa ti jan ba kai do ba chang ka ni adegi kayu makra ingraji wahi ta khrak chang gani sumane khaji khaji ti chang gani bo ba na sina si hatia di atu to dia di hayu no marmi kana ingraji noi mayam yeng bre yeng de bar kang de sani diol no kumba sinma wale bili mana america chala anang sak tru na ingraji mana nga ho malam pakthar ge yeng ingraji yang ngam to lari hayu bak kan ma
इंग्राजी हैबगीदमदि लाइक हैद्रसु याय को अखोना इंग्राजी ताकसि ओजा इंग्लिश की ओजाने ओजाने इंग्राजी मतलब को हेने खबिरमनि इंग्लिश से अखोना ग्रामर की ने दा कोई वांगांग ngam de grammar is secondary ni ko na tangado ni han nga mo tangado ne ko mayam nga ko mai tilon ko mayam mai tilon bia ko ni kya mai ne kai kana mo bia ko kai mo khangam de je ko ni nga mai tilon je bia grammar to lang de un su me ador di ko da loan ji phajana khanga ta grammar is secondary la ko ne ba ko grammar han tam de lo ni ai de nga ji la le ha ka la su mi ha ka khan mo ko ki de nga de adu mapan se la kan da khambi gani ai ne ngai इंग्राजी जी ai ne ngai hindi जी grammar lan jere la wera hotel janga chak cha ge sa ri gire ador gadi means of communication ya ba communication her kan grammar ko na tam ji grammar ko na ta gani aduna yamna pakhatana sinadana koi mapung bhava mi ma oina bo ona bada ai tane adu ka paisa tan ge har gadi class den orga to piro kaino sana sagera fi sagera kaino to biro aduna ne mai pa gadi मधु रिपोर्ट मैम समझिन ऐसे कंपटीशन पार्टिसिपेंट गार्जियन तुमगी पार्टिसिपेंट सोसाइटी से पूरी चपीगदबनीना फ्यूचर जेनरेशन की खबीरगा हजिकी करी तब यागे ड्रीम है तारेको विजन गाइदो ड्रीम विथ विजन असाब सागत असाब सागतीरो asadi matungina ay nagkari to kuya kuya habido with the proper guidance with guardian and the teacher ko ado sa ina kan mai pa ko kani ane semna local iba sumba ese competition si tongan ba topic sinda angang singi kari hatare career sim ya ba ese obi ai debate obi ai natraga te itu obi ai ko sali kamdu ko le na unum mokte amukan kana ya sumja Thagasari Aroibida President Member Oina Laiba Mahirulu Masaki Mayaloshing President Yanaba Hijam Roshan Bo Manipur Sida Thani Pan Hela Power Warishin Propagam Dana Tolibi Shuasi the Yumpomoiduna Sinzakiba Essay Competition Aroiba Nasi Pang Toliba Presentation Dekam Prize Distribution Tharamasika Mari Dana Wapum Pradan Tamina Bahajari the President Member ki Mumlang election Hijam election Hijam Mingoi Hangacherabata Professor Chungkham Sheelaramani Retd Principal Dem College of Arts Professor Chinglen Maisnam Department of Economics Manipuri University Ahongshangbam Mobi Senior Journalist Hammakta Dekai Mahusari Amani Mang election Viva participant present single MSF Makai Tram Observer SM Ohen Vidamosu MSF Na Hanbada Punduksari the same as Sigi MSF Na Sinzariba state level essay writing competition say Koi district Mangagiwina Koi Sinkibane ILP Citizen Amendment Bill Aspa Sigu Maya Tina Laganovi Su Nadum Silo Kaila that gave a country Sigu Maya Zabula Kanga Secretary I say that again I will say with the Mangam the Way Hourakfam Hourakfam Young the Makta, nice the Makta, the Makta Pina, Maruoiba, MSM method the Fulan. I'm sorry. You Hourakfam no Lunate, drug is a Michelle lady. Quite drug as a my Russian, drug Hadubasi, and a quick prevention program campaign for school in Secretary. Sigi, Susie, I can hide over drug lady. I think you who Pabi Yamaka Hourakfam
nong ising tadabagi turi ising kanglapigi samesya lai se ko sai ai now jene se ki thang kala sang le siman tu campaign ho tu kan ko tha ba turen ko phajana ko ising se na ba adagi ko amor kai phajan khom jang tu hol na ko na ko yam no ko emission na to ko la ai 지금 mayam se ko na yengjaraga ko na su se ko na khangdaba dai phadaba makka ko re ko yeng se ba si 수제 가나가 동네노 그게 너무 동네노 제가 내는 데가 야라 그래요 수 동네리가 마기 커뮤니티 신기 마기 포퓰레이션 하이러스 example 로 하이러스 미니시 따라 그 하드나 뭐 이렇게 따라 그 돌아가 삼선 돌아가 수에게 리사이 동네 그러다 뭐기 프로트 달라이가 수도 꺄야마게 ko kai marang gi damak no kai kana ba phira ke ba Manipur da sigum mayam ko ne na da ba yara ta ba ne ko ne si khang da ba yara ta ba ne maram mora kana ne me se mana si ku ko ta ba mai community ku di ma ki su agreement sign tong ra kan da si ko di Manipur life and work la mission da text to na text lo han na ko photo ku salai mayam masi maman ai wa haliba masi da nate kita jalu matam da kai ku thaba matam da any thabu ku dim threat si kana ga tong nari ba agreement no kana to holi no ha da ku ni na da ba ya ta mara mo bai ne se ms na si ko ai ka da na ko su ji khang ko ya da ba yo su gi ma gi makha da lai ba ke no ku pia ba lai ke da ga su ya mnate sing ani ga apun bai sing ani ga sa ma ga 2167 is mine for the Mobi Manipuri ko mun nai khai bi da to le adu ma koi tung gi damak tung gi biron gi damak nice gi damak koi ma hero ma oina si le ba si da kan thui ge ha se koi khang da wer tam maram ko kan da MSF na hai le se kam dis se pang thuk se bani si da puna mang na su koi gi saruk ya bi kiba puna mang ku su koi MSF na koi ram hagali duga asi oja sing na pirak kadoriba kon piga doriba presentation ki matung ina first second third amadi cancellation sing koi mark score matung ina pirak matam da sana hai ba marks ni bu ang matam da pendi raga da hai first second third amadi cancellation price login abu da bakte su MSF ki site ki haijari puna ku thagajari thank you Pam lang the links be represent members na pam kradang pongdok pinabay da magda may relo imisaki magay day tagato pongdok sari how kibasay English ngani kulumbi December ki sa tara datha nipan hena lep da thulo leba mihan mi pungi pam da thodo asiga mari leina na miyam da nahasing da amadi may roising da tangai padan awareness pbg saru amawina suspension of operation su agreement the root cause behind the violence in Manipur Manipur Oiriba Mineigi Maruoiba Hourakfam suspension of operation Sugi Yanaba Asinani Highway Masida upon the Mairoi 615 na Saudi Pangtokiba Adugumba state level open essay writing competition da Ahan Baramda Kangalaba Amadi Nasigi Anishiba final round of selection da presentation 5 minutes Asigi the Lapidiba Mairoshina Sem Saduna Laginaba Kanganzari Loinana Taromasigi Ahan Basar Matang Asida Roshan
Hello, hello. Yes. Ke ahan baida Imphal West District ki Saruk Yaribi Silpi Laisram Millennium Institute of Sciences Mahire Sibu Stage Mathakta Lengshin Biran Dapat Darukshari. Good afternoon, everyone, respected jury members, brothers and sisters, and my dear lovely friends. I, Silpi Laisram, representing Millennium Institute of Sciences, would like to deliver a short speech on the topic of suspension operations through agreement, the root cause behind the violence in Manipur. Manipurda Oiriba, Mineigi, Maruoiba, Hourakfam, the suspension of operations Sugi, Yanaba, Asinani. So, suspension of operation Highway ceasefire agreement amani. Mashi August ki ahanba 2005 ta Armed Indian Forces amadi Central Paramilitary Forces ani asipulaga makoina suspension of operation ni matangda cessation of operation haina khangnaba Indian Army cookies amadi zo Indian Army zo makoy asipulaga ayaba asi punarakibani matungda 2008 ki Augusta Delhi da makoina suspension of operation ki agreement asi chathaki ba agreement asi ki Maruoiba renew tawagi chahidi thadaru phawbani maksigi pandamna miyon minai muthatba amadi lahendaba aduga misam pazadagi sel thong khaiba asi athingba pugadabani masigi pandam masigi matunginna akoida piriba terms and law mayam ama piri madudi ahanba oina makoigi designated camps indagi mafam amadagi hendoktaba amadi kujukulai singbu developing system da thamba amadi micham prajada ngami haiduna makoina shelgi lamthak namphot piba asigumba asi athingol langi leigadabani asigumba terms and law mayam asigi mathakta makoina ona taina oina torotuna ngasidi Manipur ima leba khaiba asi tangkhai ta duna amaga afafata amata khanadaba makai mihami pun kaya tana thalle ngasi Manipur asida
Thokliba irang asi suspension of operation shugi asigi ayawani haibasi ayha asinasu yaningi. Ahamba oina Manipur da ngasi mama kaina macha kaina rabi mama singna macha ki asiba hakjang ko nuna kapli tengthana oinari adubu mapi mapa oiba singna di makhoi ki macha sing di lan tham da yaude haiduna yengduna leiri asigumba kaya asi khoina khangna uduna adum taduna leiraga dara mapi mapa oiba singna khoina di Popi gi culture thabagi asi ngasi phawa lepa laitana Churachandpurda pak channa tawri asi aina yaba thabak nate aduga Popi dagi phanglagliba shell aduna nomai bom leiduna khutlai paidaba micham praja singda lan taba asina chingba thabak thawong kaya leptana chathari masi laibaki mapi maba oiba singna khangna yengduna adum tumina leshinba asina makhoina laiba asi gi ngak shenbagi mapi maba oibada matik chadra habadu ai hangna haijaningi mathangda Aroiba oina Manipur ki sensational operation show asigi makhada masi mathak mapi mapa oiriba singna masigi migyeng changbiduna Manipur asi karama matamda santi gi almok halalakaldabano karama matamda ingchikna amuk laigadabano ngamnaroidra mapi mapa oiriba singna khoina di asi harakaga ai toshinjage Thagatsari, Ani Shubda Kushanjari, Selvina Thuksok, Ratan Kumar Memorial School. Good morning, everyone. Kurumjari. The Shoe Agreement is the main cause of the violence in Manipur. First of all, let us understand what is suspension of operation agreement. The suspension of operation agreement is a ceasefire agreement signed in 2008 to initiate political dialogue between the government of Manipur, government of India, and the various Kuki militant groups. The terms of the Shoe agreements are as follows. The security forces, including the state and central forces, cannot launch operations, nor can the underground groups. Signatories of the UPF and KNO abide by the Constitution of India, laws of torsion. The militant gatherers are confined to their designated camps, with arms deposited to them in a safe room under a double locking system. They are provided with arms only to protect their leaders and to guard their camps. Now, let us understand who are these Kuki militants. The Kuki insurgency began after the ethnic clashes with the Nagas of the Manipur in the early 1990s, with the Kukis arming themselves against the Naga aggression. The Kuki outfits initially demanded a separate Kuki state, but now seeks a greater dream of separate Kuki homeland. So, as per the Shoe agreement, they are kept at their designated camps at different hill districts, but due to the lack of proper monitoring from these security agencies, they roam freely on the highways and extorting money from the people, which is the utter violence of the agreement. But most importantly, allowing the illegal immigrants and foreign militants in the state in order to achieve their decades-old dream of separate homeland and making their demography stronger. To fund their plans, they opted to narco-terrorism, cultivating poppy plants, and drugs dealings. All these activities had been going on and increased exponentially since the signing of the Shoe agreement. And also they are even using the Shoe agreement as their shield in off with the crowd and started torching the houses of the innocent people, particularly the Meitei people, while playing victim card and blaming the government for sponsoring the violence. And there is absolutely no doubt in saying that it is the Shoe agreement that gives these narco-terrorists the guts to burn down the houses of the innocent people, murder, and genocide. I would like to conclude my speech by saying that, in line with the government of Manipur, who had already withdrawn from the Shoe agreement, the government of India should also withdraw from the Shoe agreement at the earliest and resolve the issues of illegal immigration and eliminate all the roots of narco-terrorism from Manipur and from India. Thank you, everyone. Thank you. Pathanda Kokshinjari, Imphal Valley Academy da Tamlibi,
Mairoi Khaiden Vidyalakshmi Devi. Maktada ikai kumnazari pamam namdaling simbiriba ikai kumnabad matik charba singbu natani kongno kurumjari amadi timbiriba mayambusu ikongno kurumjari asi competition asi businga langbiriba MSF ki mafamdasu ikai kumnaba uchari asi ki topic oriba Manipur oriba miyot mine asi ki marudi suspension of operation Asinani hairusida aigi oiba wafam kharadang phongdok charabada Houji Miam, the Tatana Laura, Wahayama suspension of operation Shuhai February 22 in this Nipan, the Matanduki Manipur government, UPF Amadi Kukila, Oiriba, Kano, the Indian Constitution, Kimakara, Yanawaro, the Mapina, Yanakiba, the boost suspension of operation Shuhai Nakane. Masi Chahi Kudin Sangutuna Lakani, quite a point as suspension operation Shubi anniversary, February. Kungalipan English in Kunum Doida Matam Doikre, Chiamaka Santo Pasi Marsama English in Kunum Doida Horaga, English in Kunmari, February Tang Kungamapan Howari. A member they could try to suspension operation Shubi and was the actual woman of the local and was central at the Taxin Kibus lady. Amadi Suspension operation Shuki anniversary to women of local nervous central and Taxin Kibus lady. Amadi Manipur suits at Navayaro, Havenousingbam, Yam Tatana Lowry. Kulda Tamlibi Marishuba Lakusari Malengabi Sinap Comedy School. Ahanba Bangtada, Lingsin Biriba, Ikai Kumnajaraba, Ojasik Amadi Tiliba Miapunda Mapu, Ikokona Kurumjari. Manipur da Togliba, Miot Mineigi, Maruoiba, Haiba, Hiramasida, Agioda, Wakalam Her Tamjage. Nasi got me out call the Mahutsin Kiba, Lepanaidaba, Mihat Mipun, Miot Mineg, Asigi, Maruoiba, Hourakfam Masi, Karina Olbea Bage, Haina Putani in Rubada, suspension of operation Yanaba Sisu, Ajoba Maramama Oiri. Suspension of operation Yanaba Asina, Lengapna, Lal Hogasingi Matakta Tamlamba, Atingba, Yingsinba, Kayama Lotoki. Amadi Lal Hogasingna Su Pulai Baiduna, Lal Hogatodana, Santi Puratna Bagidamak Yanaki. Santi Puratna Bagidamak, Sahita Nakiba, Yanaba Sigi, Kudong Taba Lauduna, Lana Kulai Sizinaduna, Marale Jadraba, Mioigiagi, Yum Mai Taba, Mi Hat Panajimba, Kayama, Tantana Jatari. Mayum Maina Tadok Bikraba, Mayum Dumna Jakraba, Mioi Singna. Hawaii the Bohing Labadi Kana, Seliba Piro, Lukatanatana, Putaba Kundoklamdana, Tungan, Bama Kayada, Lanjanari, Masida Sunatana, Mio Kayabu, Tamtina Hadupiba, Mio Kayabu, Tamtina Hadupiba, Amadi, Mio Kaya Amana, Mapam Kandana, Tiba Kandana Mankiba, Putaba Todokaya, Amaleba, Asida, Tatana Totally, Upai Jedraba, Imuk Manungi Mio Sinadi, Think Tabanatana, Karishuta Bangamjade. Asumna tha amadagi ani ahum matamni khangawdana hawkhibana asum irang asidi henjilagli adugo lebak miyamgi awabadi hanba hojik phawba kokpa leitri nongmagi chara tanduna suraga chajaba miyoi kayana awaba kaya mayoknaduna hingdanabagi lan phamda chakhawgi lan soknari khulai paiba lal hobasingna khulai paidaba mijamsingda Miot Minegaya Jataduna, Pariba Kutlaibu, Land Sizinaduna, Makoina Miot Minegaya Sigi Hourakfam Oiri. Suspension of operation Gitana Kanglon Karapal Labada, Ahanbada, Militant Singna, suspension of operation Gitana Kanglon Nintina, Jatuna Manipuri, Abunmagi Saktambu Kaida, Mahotnaba, Anishubada, Army Paramilitary Force, Amadi State Force Singna. Militant Singna rules Naka Jaliba Makai Makogi operation
operation chathadaba ahum subada kadar singna suspension of operation gi rules to gairak labadi makoi gi mathakta lengakna matik chaba thabak pai khatpa mari subada militant singna aini yadaba mawda miot ine chathaba amadi phongna khutsu lai puba asna chingba tawdaba adu panjakriba suspension of operation gi chatna kanglon singasi thugairapana miyoi kya gi punsida tatna chaitheng piri relief camp ta laiba miyoi kya gi punsina ngasi su awaba kaya mayok nari mai kai kaya dagi mating panglabasu awaba di awaba ngaktani loibana idana laigani nungshiraba yumdagi henba atay mafam karisu laite hainaribani adubu relief camp ta laiba miyoi kya gi punsi di masi ningsing bakakta nga haure Maruoiba mahairoisingi punsidasu masina achauba chaitheng kaya piri tungi yumbi oirakadaba mahairoisingna ningtamna mahaitamba phangdabagi awaba kaya mayoknari afaba leibak afaba khunai ama oiba matamda ingna chikna leiba santi leina hingba haibasi changdaba yadaba machak amani tattana bihat mi punthoklaba khutsukutlai thanaduna leiraba leibak amana karamna chaukhatpa khunai ama oiba ngamgani suspension of operation gi chatna kanglon thugaiduna sugi chatna kanglon thugaiduna lana sinariba miyoisingi mathakta lengakna matik chaba thabak pai khatuna makoigi mathakta tawnariba su asi lauthoknaba hotnagadabani amadi macha amadi aikoi khudingmakna su irepak iramdamu kannaba achauba thodang lauduna Manipur gi apunbagi saktamda singnarakliba miyoisingi makhutagi imaleba project sina kanduna ngak senjarabani maramdi macha oiba ikhoina imaleba pu ngak senjabadi kanana imaleba pu ngak pigani masi haraga lisin Tagasari mathang the question jage Tensubam Pepe Devi Messi Explorer School. I respected juries in Wikona from Jerry Amadi, parents in Wikona. I go in a sick of Manipur, Mineigi, Maruoiba, Hourakfam, the suspension or operation Yanaba, Asinani. Masida Aikaribuga comes in higher than Hamzari. Iramda Manipur Manada, Frukiana, Punjala, Kundaba, Iramda Manipurne. Masida is an Tambagi, Hokaya, Hokre, Pen the proofs in the pen the vehicle where Hokre. Masigi Matum Pro Amaga, Unique Linguna, Leminarava, Horapada Mangai, High Foya, Adubu Manipuri, Mion Mine sitting a sima housing of Leptric. Masikana, Masikaram of Frum, Nakaramba fruit, Takari, Toribu, Masikuki, Frumnam, Iramda Masiki, Iramda Masiki, may tasting the man and the Tori Beniva. Iramda Manipur, Jibu Matemase, to Ivaga, Luina, Namakuigi, Tongan, Balemaxit, Tongan, Balengax, and Zena, Magida Makta, Makuina, Tali Beniva Yangase. How was a healing Aniga Kulumdagi, a print Halish, and a Podagi to Santulam, the Gimakuina, Yangase, Horakibani, Adagi, a print Megi died of whom the na. Solidarity really much Chatpadagi, a Suguma Mion Mine, Horakibaneva. Masigi Mion, a queen of Kalimadi, Masigi Mion Mine, Maruoiba, Hourakfam, the suspension of operation, Asinam, Maruoiba, Matim, or Vidoria, do the Aquarium suspension of operation have a secarino. Suspension of operation have a security force animal have a diraja, Musum Baraki, Lamising Amadi Barat, Lenaka on Sinduna, Makuta Kulai, Pariba, Lan Horibasing underground key, groups in Boo, Kanaling Aduna Jantamina, Duna Amaga operation down of a Lepa Havene. Agreement I say Barat Sarkarga Amadi Manipuri, Barat Sarkarda on Sinduna Kulai, Pariba, Lamisingi, Marakta. Cookie United Organization Amadi United People's Friends Ani America English Ani Nipangi August Kuni Toya say set on a Kibane Puna Cookie Organization Contra Contrani to Labegi Manunda Group Kunma Amadi Sahiton of Asi Manunda Yaribane. Every man as a Rosi Manunda Makuta Kulai by Dunalan Hourakfam Simbu Masamasagi designed it came the Lenkotana Legadavan Amadi Makutki Makoina Paribo Kulai do Lotoraga Tambadavani Sunatangi permit Paraga
시즌하고 permit लौरगा सिजिनागदबनिबा अदुबु मिगी लिचत चतपा मिगी लिचत चलक्तबा मिगी मसिंगना इरमदम सिदा हेंगलपना असिगुंबा अदुगी याना जेरो अदुगी वांगला लक्तुना कुकी एमएलए तरा यांगना मसी थोखै निंगदबा थोंगी सुंता थाजदबा इरांग असे थोललिबनि मसिदैसदा लेंगांगसु अदुगा याना जेरो अदुना नमथबिग्रबनि हाइबगी मतागुम करिगुंबा अमत मरुओइबा मिएंग असी भाव जंसिनबिद्रिबा इरमदा मणिपुर चिंगी नते तंगी नते इरमदा मणिपुर अखोय पुनमकिने मणिपुर जिदा सही तरे खुंदाख्रे ब्रिटिश की मखुतगी थंगा फरबा इपाइपुना अमुक कन्वीरमे मधुगी मधुदा महाराज बोधा चंद्रबु माजर एग्रीमेंट साइन तहंजुना अमुक इंडिया लेंगाता तेथनके इंडिया लेंगाता तेथनबदुना ngasi इरमदा मणिपुर मै चाकलिबसिने असिगुंबा इरमदा मणिपुर की मैतै सिंगी लान थेंगदुना डिफेंस ता तौरक्तुना लाक्लबने अदुगा कुकी हारिबा थुरु मखोयगी तोंगानबा लेंगाक सेंजरगे हाइदुना तालक्लिबसे मखोय तिंगलिङैदगी हौना प्री प्लान तौरक्लबने नागा कुकी मखोयना खनाखिबा अदुदसु मखोयगी होमलैंड तालेबा मदमदुदसु MOU सु असिना नंथदुना थनक्लिबने अदुबु मिगी वाखलजिना होंगक्पदगी ngasi थोखैनिंदबा कयासे थोलक्लिबनेबा yang asina asuki matik akoi da kaya gi matik sai theng pi ribu no yo hai hai na asi de akoi lari tam ba phangi relief camp da lai riba ku ki sing mai thado ri ba chil na sing di ningam da bagi mai na chu da na lai riba ni tham tha na la ku da relief camp da lai riba ahal man sing na kram na ma to kram na ai ba khangam ga da ge mapa ma sa kai na ba sing gi ting tha ko ma pu ba kai na ba sing gi masina suna da na miyo ba gi puksa lambi ni hai riba national highway bu thing jin da ngarang han khak ne हांगतोरखिबा चेंगसांग ओमन नोंगमदा सुरगा चाजरिबा अखोयदा कयागी मतिक असुकी मतिक चैथें पिरिगी लेबाकी सेमेलों कांखों साइरे चाखोत चिंथहले मसिना मसिदा नते महरोलदगी सनरकुना लागलिबा हियांगगी नि पांबा निओल चाकोबा मणिपुरगी निओल सिंगी खाइदगी सावबा थौरम अमने हौक्रिबा सहीदुदि लंदन सिगी निओल बुबा ममित्ता मपि तादुना लाना सिदा खोंजंग संसिंग्रिबने मसि मैत्रबा सिदा अमुबा काली तैसिलबने मसिगी अफफता फोलगुंबा अथों मसक खंगद्रबा ngahanggi January gi tang 14 da wasak sakhiba athoba singduna daita lawga dawribro masige yamna chakhotpa thindhale masijina losalakpoda ikhona amuka haijaningbadi su habase suspension of operation habase adugumba liba adugumba lengaki afaba sana kangwa amane adugu miyoibagi lichana hendorakpodagi tobani masibu sok tominase hairabadi bara lengana miteng sanpira koma tanda manipur lengana mateng pangbiduna saminase political dialogue pusanminase khutta balance na kulai hone sizinaduna punsanminaduna tawse tungi chhatra Oiriba aikoina anauba wakhal chakhotpagi maikaina wakhalda yumfam oiraga masidaisa punsanaraga amaga hatop sunadana aikoi ngasi asuguma thokliba thokoi ningdaba irang ase sok tawba ngamgani haina thanjani thank you Atanda Kokansari Chungkham Yaipabi Devi TZ Higher Secondary School. Good afternoon, everyone. I give me Chungkham Yaipabi Devi TZ Higher Secondary School, class 11 tamjabani. Aduga I sagolban tera bazaragine. I ngasi aina mafam jathokuna aina wanga khonjabase yamna nungaije. aina nakana phambi ba aigi sir amadi madam sing desu aina respect uchari aduga aigi friends brother and sister and parents sing desu aina ikai khona uchari ai ngasi nganjari ba topic ase suspension of Manipur da Oiriba Mineigi Maruoiba Hourakfam di suspension of operations su ase leibanane haiba masigi kano wo haijaina hydrogan mangwana na cookie sing sima to karam Manipur chama khibano aduga karam matana chama khibano hadisu ai mayama telapna khat thamjage Cookie have a said 1990s ki matam da khoi Manipur se chama khibani mato kama chama khibano hai matam da makhoi se kaino da makhoi na han leira mafam se khoi Manipur da jina mafam da ina lamoina khara panjara bada Assam Tripura Bangladesh amadi Myanmar da makhoi se khunda laita da leira me ba aduga naga ga makhoi jisu homeland ki matang da makhoi ki yana da ba ayet pala padagi makhoi lana du mogi su lan hojara aga moi homeland ki matang hojara ko matam da makhoi Nagana Lana Singam Kiduna Mukuide, Mapamasi, the Libaya, Roy Hadna, Anthropomatam, the Koi, Mate Macha, or Manipuri, Macha Singsina, Mapam, Akoi Manipur, Mapamasada Makoibu, Makoi Lambi, Namakoi, Mapam, they had given you Mapam 1990s Matam Degi,
aduga masi ki suspension of operation gi matang da aina mo hajar pada su ha se kai no ha matang da mo state government ka central government ka ani se yana raga mo khoi je ceasefire ma thoe kai ha ceasefire ha di kai na da akoina mo khoi na nongoi ka pa ya da ba adegi di khuchu kholai sing se phone na pa ra ga chat pa ya da ba asigum je thoa kan da aduga kai na ha matam na masi thami je akhoi jurisdiction se masi ngak na makhoi masi dagi wang ma lan da chakhi da bi da makta sem khiba gyana chi ama khakne ba aduga hojikti irang akhoi society je irang atana pik thalabane aduna irang sina maram oiraga irang jigi da makta akhoi na kaino suspension of operation su je masi je lokhok piu haiduna akhoi takshan jakhibani aduju march masi kaino suspension of operation je 2008 ki august ki date 10 da masi ki yana che se thokibane kana gi makha ra thokibano hai matamda Kuki National Army amadi Jomi Revolutionary Army moi ani makha da masi ki che thoki bani adu duga hojik irang amaram oiraga hojik mayam praja mayam na su je lokhok piu haidina haijari adu duga kaino state government na central government su haijari masi haijabagi su lokhok piu haibagi haijabagi maram de dai kem dai na te makoina su thambagi su leibagi nama da makoina irang asibu hena khuchu kholai sing paiduna mioi da praja mayam sing sida makoina lan hena hengar hamna gi da makta hobala pa irang masidagi akoina su se lokhok pion haijabani do su ai je kai no hama tamda adai kai das nate ba akoina kuki militant army sing adagi di kuki army sing ada moina punjan jaraga mokoi khana semjaba mokoi gi semjaba khara khakne ba adu duga makhain hajarang base akoi su jina akoi da kai amuk amna akai ba pigen hai matamda kai gumba lana ma koi zel lana ma thokuma tamda makoina mokoi kuchu kolai sing de puthora ga koi da he lan jo hina ka khat hanna bagi da makta makoina koi da inu ama hakharan ba adagi aduga makoina ka pa khot ba yaraga akoina yada ba akoina mi ma pharaga hatu ba yada ba masigi yadu bagi leibase masidagi akoina su de lokhok piyo haidina haijabane ba aduga hauji suze asukuina tu me march 2008 ki date 10 dagi haijara pane ngasi January date 27 2024 hojik 10 months and 17 days fadalak labani mase 1 year fadalak kadoro bani asi phawara government na hojik phawa kayen ta tabidina adum leiri hojik phawa suze lokhok bidina akhoi pumna maku namthabiduna thambidi ado aina mayam hajin maja hojik tori belana si so akhoi gi homeland gi matang la buki sing asina asukuina saidang na mapam lek laga hojik ta makoina makoi separate administration na tanjalage makoi tongan balenga ama tanjalage haidina makoi ci makoina lana si bujo holak bani lana si lan do bana khoida karim tangana phangde akhoi gi hojik yu mai chap na leiba relief camp de leiba adagi lan de lei chidra ba ichili na mayam mama ai bungi pa mayam mama amasu mapha lan sina maram oiraga lei chidra bani adagi mama mapa obi mayam amasu awa ba kaya mayuk nari bani aduna lana si butu lesna bagi da makta ina isori khum su thongni jari adu duga lana si busu atu matam lesna bai na makta aina ai gi akhoi gi lenga asi bu pai bi ba athau angam singi makoi gi pukni wa khal tanjama aina longera ga basi haijabani thank you all have a nice day Ipal Westki Oiriba participant and covered again. Wangkaybayum Ajita Sunya Heritage Convent Uribo. Arma Muktada ID Manga Wilson Beriba Agreement Asi 2008 August the 25 groups Saytonaba Asida Yauki Saytonaba Asida Palma Pibe the Matanga Pigan Suasina Satrava Oiba Ikodasu Yamna Amna Kaiba Piri Manipur Oiriba Mion Mine Asisu Su Asinani Haiba Su Agreement Asina Maruoiba Su Agreement Asina Maruoiba Thodang Lauri Haiba Asi Achumani Haina Aina Kanje Satra Oiriba Aikoida Suna
Chaitheng yamna piri. Su agreement asina maram oiduna lamjadraba praja khudingmakta chaitheng piri. Miod minay kaya su thokan na masagi maran matum unsi kaya manghan biki. Su agreement tholi ba lan asina maram oduna satra gi punsida akaiba piba asi dagi hendotuna wakhalon amadi tungda orakadaba fibam kayada akaiba atoiba kaya thogali. Relief camp da lariba satrasing asi wakalgi laina narakpagi yabagi fibam da su lairi. Makoigi punsi amadi makoina angang oringaidagi nasif fawbada laragliba makoigi childhood memories lariba makoigi yum may thadokpikre. Masida sunatana masagi saktakchi hai last 1 minute. Relief camp da lariba satrasing asinatana hojing mayumdagi laik tamjariba satrasing dasu yamna apan akaiba piri. Lambida lan asi thogli kasina laik tamiba satrasing da apan ba piri tambadasu makoigi wakhanda lan haiba wahai asina laik tagi hendoktuna lan haiba wakhalon lan thoglakpagi maramda hena nainaba adu ai isamag na uzari. Like aikoina tawlina pesilakpada aina hajaningmadi lan asida mideng changbida lan asisu mideng changbiyu tawatabu aikoina tamiba mahai asisu mapung phana taminasi halina environment kapuna mukta hajan. Imphal West District election kraba matunda mathang di Imphal East District ki amuka kotsage ahanbada EK Higher Secondary School la tabliba mairoi Hers Maisnam. A very good afternoon to one and all present here. I am Harsh Maisnam, currently studying in EK Higher Secondary School, and today I am going to speak about the topic suspension of operation, which is a root cause for the ethnic violence in our state. Our state, Manipur, inhabited by various ethnic communities and groups practicing diverse culture and tradition, namely the Kukis, the Meitei, the Nagas, the Meitei Pangals, and a few others, have been inhabiting this place for a long time, and they have been undergoing interactions for a long time. But an ethnic tension has arisen between the two communities, namely the Meiteis and the Kukis, and the major root cause being the suspension of Operation PAC. Our state, Manipur, has been affected by this suspension of Operation PAC. The suspension of Operation PAC is a ceasefire agreement signed on August 22, 2008 between the central government, the Manipur government, and the two Kuki umbrella groups, namely the Kuki National Organization and the People United Front. The PAC was signed after the Kuki insurgency that began after the clashes with the Nagas in the early 1990s. And after this PAC, since then the Kuki insurgent groups have been demanding for a separate Kuki land or a separate administration. After this insurgency, the suspension of Operation PAC was signed in order to foster an environment that would allow political negotiations between the center and the Kuki insurgent groups. The present zoo has created a conducive environment that
that had strengthened the military outfits, and also they are responsible for bringing much of the illegal immigrants from Myanmar and using these militants as the labor force for different types of illicit activities like poppy cultivation, drug trafficking, and different types of arm running. The influx of the illegal immigrants from Myanmar has been continuing for a long time in Manipur, and it has not stopped yet. And the major force being the suspension of Operation PAC. The militant outfits under this PAC have strengthened them and used them as soldiers and accommodated in available lands such as reserve forests, protected sites, and different types of wildlife sanctuaries, leading to further encroachments and different types of deforestation and other harmful events. The present crisis can be said as a fallout act of terrorism orchestrated by the narco-terrorists, strengthened by the Sue PAC, and further again funded by the narco money, which are mediated by the Kuki high officials and also the militants under the Sue PAC, and using the illegal migrants as the labor force. Since May 3rd, the ethnic violence has not stopped, and the government seems to be blind and deaf in its response. And I want to conclude the speech by seeking the attention of the government to pay more keener attention on the crisis and try to bring normalcy in the state. Thank you and have a great day. Additional Mayri Kokutsage, Longzam Umavati Devi, Pioneer Academy School. Matanda W. Dhanamazari Devi, Paradise Academies. I'm a mother in Viva Nama, I'm a teaching membership with Corona Columnary. I came in my community goes a was Paradise Academy that I'm the Nasi Hamiba topic, Manipur, Oiriba, Mineigi, Maruoiba, Hourakfam, Sugi, Yanaba, Asinani, I basically some of Ahongshangbam. So, have the suspension of operation happening. Operation suspension have the lal how to know make a long Nakala Himana, Lanto Navato happening. Is something that Kukila, however, the security force of Hanabato happening. I don't know what Haki status in Yanaba Dinete. So, I see Kukila Hobo, Baramarina K, and almost in UPF, Kukinesan organization, and so United People's Friend Hydra, Kalop and Tola 2005 Sala Hospital Hawi. But in the 2012, the Balananga of the Manipur, and a general official okay. All government argument that a home Manipur talking behind us in a very table kind and Tarabazo, or the half the left in Maramasi and Canary or Pomsi, or up from Marope and Amsunan, Barala making necessary security, and affected the US and Sunato. Ihawasi Amhamba Suatoba, Marushina Sinasingani. Housekeeper, Ihawasi, Hourakfam, who the maintenance tablet on the Habado, Yanning the boat to the Zapaya or the Bazu. Ukitaba lang hagda lambe Mineigi tabak sa company. To jump with a Japanese leader, so the labor cookie militants in a cookie by the Nakonazari. Iran has no my fiber cookie militants in a company. I don't know Manilanda Rivasi. Nobody Sui and the Jedamitan, the good harbor, who ran to the Tobam to Miyaki Haman Bayada, the Bayari. No other than often as a genocide of Bagiman Sunday, and we have been utilizes, but I am to pay a military. But the Home Minister and Yadina. So the cookie militants in a Tauribaji, and to Mahonga Company, a hamburger Myanmar, Gizogam, the Tagajariangam, India, the Gitana, to Jampur, Mizoram, Sarukara, Bangladesh, the Gitago, Dept district, and Ilaga, Nitambaleva Sembani, and Isubada, Ukitaba, Lam Chandia, to Jampur, Masukam, people, Laga, Union Territory, Masantana Manipur, the Gitabani, also with the Sata administration Habedi. Ukitaba lang pumbaste lenga kalaga diliga hakin na lenga ka habani. Aha main si pangawai panduna separate administration na biyan thandi. Una maksigi fana popis haba amadi kali sunguli yon bana oli. Isam sang na kuki homeland ke agenani. Suda basu masiki marang gini. Aduna ni ethnic cleansing tawriba. Suda le bagi minga ana balipita hali. Thagi taloko na paisapi. Sawa sawa makon yung siri aduga. Suda kudong sabal lauraga. Kuki militan amasu. Myanmar Gilal Hawasi level to PDF na Nambakilal Hawati Naduna Idana security Tami. Malamasa level Amahum, USA Russia to Japan Bay. Masida US and the Malaysia Seminar and the Halaga Tanaba and the Lanta Hodi. Russia gonna bring us on a liberal Russia,
lalol itik Ukraine phaga chatrabadi Russia gi charba chefam dalibar lalol itik si ko padabani maram asina Ukraine asina to yahalaba US na kalo to bapami hojik plan horiba san ka jinkarin chin ke dama singa khai state mayam asini taba pawlabadi natraga Myanmar da NUG gi lenga lalabadi democratic lenga oibada China ki semega chawna hanthagada maramna lan asi US amasung NATO na samatpa maramna Bharat China ko na yawa gumbani Besila ko na thamjani badi to ki bamyen mere awana asisuna leba kuki metenga na ko dere singa joint unification na taga joint nationalism ko chi bula landara ko ni haba simadi sele badi masi sura yaurbe agreement do ama tanga tang chathabada Bharat na ngana yaduna hinduna lebasi achoba asabani masi khangduna state na ngaki oinati cabinet khangduna video to khabani audise agreement ado phajana ngakpada irang asi lorebani Kwaidagi fabadi su asi center ama sing state na video to gadabani aduga mapane chala pamaru oina chin ku kitchen state dagi lakina mayam si verify suna to gadabani state lenga na mathang chahi no yesu ki badu thaba ona thurong thoba tamai pade khangde aja alo sita Pathan the question again. Salam Laisamba Maitai EK Higher Secondary School. Magdadang Manipur Student Federation na sinjaba open state level debate competition asigi jury member oina phambiriba ming hangatraba su ikai khumna jariba ojasin bu ikai khumna bochari amari tibiriba mayam na boksu ikai khumna bochari Madam, suspension of operation asi 2008 ki August ki tarik ko ni panda KNA amadi JARA gi marakta yanagi badu gu material amari masina matang gi matungina nga machapo pagumna sida matang organization organization kaya ama yawi khudam oina habida KLF habina chingba organization kaya ama yawi adubu miyam gi hona kaman gi bana adugu ngai su asi chana gi matamda pali balenga ka hanguba matamda su asi chumnagi political dialogue tongna ba amadi peace lainaba tampak amadi chinggi maraka peace lainaba ne haiba wafam kaya ama koina uba loina phangrabani aduna India gumba parliamentary form of government chapa democracy bu lai gumna lingcha balanga asida karigidamata India government huji phogda thamapan helaba la asilo shandribano haiba gi maram ta koina wahang ta bam toi India asi super power da mari shubada lairibani military amadi khulagi da aduga la loina lo shandribasina kari maram gi no haina akoida India da wahang ta bam toi adubu akoina lana silo shandrabani na India ga mari leina ba pumna mak boycott tawgadabani matam aduda mamitang laba mana panglaba India government da akoina boycott tawraba koigumba moida ini khudong chaba amada pijaba matamda mamitang laba mana panglaba pumna mak mamit uba amadi mana pangba gumna tholagani military da adu chawkhalaba India na mari shuba rank da lariba India na karigidamakta laloshandrino haina akoina India da tatna hangba wahangda makoida papum karina ta lekiba amadi pirakhiba laite aduna akoina shu asi chana rurabanina akoina karamna loshandage haba matamda akoina isagi oiba tonganba political dialogue tawduna amadi akoida isagi India sarkar da akoina hena ahemba power hub dragasu akoi isagi oiba akoina isa idomda loina praja singa loina unity ama oiduna akoina pumnamba asi mayona ba mathau tai hena state forces singa hena toba amadi power piba mathau tai energy chana hamba mathau tai set energy chana handuna aikoina state asibu mapangan kan ba amo odina pumna mangna lan asi mayona ba mathau tai haiduna thamjage Turn the cover again. Pipa Sri Maruoiba EK Higher Secondary School. Good afternoon, everyone. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Pipa Sri Maruoiba. I am a student of 11th standard at EK Higher Secondary School. Today, I would like to deliver a short speech on the given topic. Manipur Oiriba Mineigi Maruoiba Hourakfam suspension of operation Yanaba Asinani. Ing listing amaga chanipan taramapan dagi listing amaga chanipan kuntarok fawada Manipur da lan thoki. Masibo aikoina chahi tare khunta pa haina khamne thokriba lan asti kuki amadi naga ani ki marakta
sorry thokiba lana si chawrajit amati marjit machimana ani na ni thokubam munab da thokiba lana mani masida machimana ani sina ni thogi khubam bu chahi manga paina ba haiduna yana rami maduna chawrajit maduna chawrajit na manaw bu angang ni haiduna chahi manga famadu mahana payan kide masida gi marjita permi masida gi pide kuntalan siki Manipur da myut mine kya amata thaki matam da nithawiriba mahak phaba lanjenaki ira chandra athauba mahak na tholakaduna Manipur gi myut mine da mahak na mateng panglami nithawaba da matik charba mahak na nithawgi khubambu mitaba laikidana maitei gi Manipur bahana gi mafam da purakba ngamduna mana yamna wana honaki ira chandra na Manipur bahana gi mafam da yamna wana purakba ngamlaga ngasi Manipur gi MLA humpu dagi tara da thokraga MLA yankhai amadi Manipur gi sarkar na kadabagi Manipur bahana gi mafam da purakba ngamlai dori bano ngasi suspension of operation gi yanaba asi masi yamna masi suspension of operation gi yanaba asinani Manipur da ngasi di masidagi khara haukraba matungda English nga maka chani pangani phumathoi da kuki amadi nagani ki marakta lang songna ki masi listing amaka chani pan nipumathoi da kuki na mate ta changkai rakhi nursing amaras na makoi bo listing amaka chani pan nipumanga da minai wena mapi tongda na makoi bo loksin biki matam kuna la minara ba matungda ngasi di makoi na mate da Manipur da kuki len talaki makoi na lona lalong kaya tawduna tumliba mi bu mai thaduna yum mai thaduna hatpa lalong kaya ama tarokaduna mate da makoi na bulanda raglami masidagi akhoi gi maitei athauba kaya tholakuna arambai tengol yumthom khudingi naha ikhalaliba makoi tungi yumbirel oiriba makoi singna chagatuna ngasi di Manipur gi damakta lanthenari matamasida akhoi gi governor na kadobagi sarkar na kadobagi yengduna leibagi mathau tade Hira Chandra na Manipur bu hanagi mafamda yamna wana michama hangna yamna wana Manipur bu hanjalala pangamlaga kadobagi ngasi gi MLA yankhai na kadobagi ngamloi dori bano amadi Manipur sarkar na kadobagi ngamloi dori bano ngasi gi kukina khoi maitai da myot binai chatharaliba mayamasi tungi yumbire ora kadaba khoi dadi yamna soi mahiroi tamliba mahi masing tamliba khoi satra khoi dadi laiki matam like education de amna akaiba bibi masi khoi da hena sokli bani madubu akhoi gi sarkar sina yanabagi matungina hoji phaba kainta ngangdal leibasi yamna nuai daba yamna laiba thiba mani khoi gi Manipur de Aroiba waina Manipur bahana gi mafamda purapa ngamnabagi damakta thamjaninga wahai kharadi Manipur gi sarkar micham jumthong khodi gi micham kya ama tholakuna Manipur gi damakta lanthengnaba ngamlaga kadobagi sarkar oiriba mapi mapa oiriba na khoina kadobagi ngamloi doribana masima thamjani thank you amati election riba khoi me amsu posade aiki min munyamba Chungkham ai iki higher secondary school da class 7 khasa imani asi aina ngaja da riba hiram sidi suspension of operation su agreement habasina uji khoi gi iramda masida thodiba asigumba irang sigi mamda maro ka thamjage aham notada su agreement habasi central government amasung insurgent group sing duga mokoi gi marakta sign down kiba peace talk agreement amani masi Manipur gi context ta hairabadi Indian government central government state government amasung insurgent kuki group singa mokoi ahung gi marakta thamnaba tripata lok amani masi gumba peace talk asi ingso lising aniga nipang duga nuki Augusta sign to nakibani aduga masigi asuna peace to asi sign to nabagi maramdi Manipurda asigma hobal narco terrorist adugu masi Indian government kitang insin bawat pa na maram moidana asigumba asi mayam thokribani aduga hoji akhoi gi Manipur da leiba situation asi yamna hana gumna natre maramdi hoji akhoi Manipur sital
Manipur asida laiba law and order asi yamna disrupt tawre amasung su agreement asi nam Chungkham is Maruoiba, Sumna, Kogi, Iran, Sitolak, Thank you. Good morning, everyone. Respected juries, respected dignitaries, teachers, elders, and friends. I am Sheelaramani coming from Tiny Thoughts Unique School, reading in class 7. Today, I am going to deliver a speech on the topic Suspension of Operation Sioux Agreement, the root cause behind the violence in Manipur. We are now in the middle of the battle between the indigenous people and the illegal immigrants. We are helpless, we are unprotected, and we are unimaginably attacked and killed in broad daylight by those diabolic and barbaric creatures. We have been forced to leave our birthplace in thousands, but we have nowhere to run because this is the only land that our ancestors have bestowed upon us. Our hands are tied in the back, our eyes are bound with black cloth and asked to move. How long can we survive in this horrific situation? Isn't this the right time to initiate a full-scale war, or are we going to still wait for a central leader to come and protect us from the atrocities of the Kukizo community? But I want to say that it is the right time for us to stand united and to retaliate with great force such that they remember their great loss for being rude in the coming future. Whereas all the peace-loving people in the valley have strongly demanded to revoke Sioux, the suspension of operation agreement between the central government and the Kukizo militant organizations. Sioux is the only root cause for all the sufferings that the Meiteis have been suffering till now from 3rd May 2023. It is only because of Sioux that a lawlessness situation still prevails in the Kuki-dominated areas. It is also only because of Sioux that the huge central armed forces became useless and remain as a silent spectator. They see, they know and acknowledge that the perpetrators have crossed the limit, but still they are inactive. When our brave brothers are about to take actions against those attackers, they will suppress them. Our mothers and sisters have been treated so brutally. Their role in this present crisis is nothing but one-sided and unbalanced attitude, and hence their unbalanced attitude adds fuel to the fire. People say that the students are the future pillars of the nation. They should not take part in state affairs. Their prime objective is to study at schools and at homes in order to become a good and successful person in the future. But we are in a dilemma because we are dragged by an unseen force. As we are exposed to see the scenery of crying mothers and sisters and the untold miseries of thousands of people every day, our mind is also greatly damaged. Our mind is also greatly damaged. Thus, our common voice and demands to revoke Sioux becomes louder and louder. But still, this is only the beginning. Thank you all. Amendment Bill 2021 as passed on the happen. Adubu hariba kukising na tawriba demands ng asigi Manipur BJP government amadasu inkiti. Masigi maghutta Manipur Hill Area District Council 67 Amendment Bill haiba ano bill ama oina pass ki hariba bill as the yawriba warol sing asigi kukising na ama buyanin kiti aduna masigi mayota protest kaya toki. Aduga Manipur Hill Manipur District boundary redraw daw ni hanasu government na warep loki aduga redraw daw ba asida ahanbada Chingki area hana tawrami aduga haiba area sing as sarkar na kukising na tanarba tawdana tamgi destruction na hapsan ki. Nasidagi kukising hena saugat ki makoina sarkar ni matata tax ti basu tarami. Aduga government na eviction drive kaya amasu zathaki. Asidagi kukising hena saugalagtuna April tang kunhumdoi dagi Mineigi thaba kaya ama zathaba horaki. Manipur da hauzik Oiriba Mineigi Maruoiba Hourakfam suspension of operation Sioux Yanaba Asinani habda haiman bathokna. Maramdi
khulai pairaga sakti sizana basing asi sarkar na matan tana thingok da basinani aduna ngasigi miyoi kaya mayum mai thadok bigraba miyoi kaya more than 50,000 ni matha displace orabani aduna si mayam si khalaga amani tungi yumbirial sing asigi khalaga sarkar athuba matan da su asi lawthok piraga Manipur da peace amasung normalcy pubirpa oisanu haba wa phase haraga madam solution lagi thank you Attend the words again. Suspension of operations. The root cause behind the violence in Manipur. Manipur Oiriba mentioning a suspension of operations. Maruoiba the suspension of operations. So I see they don't have a sister everywhere. I'm not signing on the UPF, Amazon, or the non-making murder, Tomotibayana, and if you see the Tomotibayamandi, Tomaponga, on the Toyaba, who found the solution, Rafuna Botanaba, I do my option about Tomato agreement. I'm not talking about. I don't have agreement as she took in the Modana, dinner for the English agreement to do that. As you are a citizen of the former relation, they are not back at the bear, only the neighbor. Manipur, men on we made it on the Asugimati of the table. We don't yams in the motion and make up. I'm not in the weekend later when we take our way out of the I'm not giving Mamma Pam, no Pam, singing Mamma to the beauty guy from the Bakayama. I'm not the America, giving the men the maid of the having the giving the dancing never. No pena, meditation does systematic open a gap at Hariba. Hariba, Sugi, or the one that Hariba Sinasi. The same hand and the Asham young and down the Zambia in Deva. Sugi Yanaba has a medical calculated community superintendent. He had a good whether Kanaba lay Hatar, the Kanaba had a Mobi, only for in the Lembo of the Nevada of Canada is native. For the Baton in the Lembo on the Yago, the farm, Opina, because the Opina found to be the only was only the government made Hiba and as never, Lani, Philip, internal exams to be able. I did going up. Okay, Yapa, Watson has the same thing. Papa, when I go to the area, I'm going to open some mother, some program, and moving a little easier than we can. It's her body. I wasn't going to make almost the game, actually, for any hygiene.
Taki bahar basi mahirnya mau bagi apa mau sulit je. Last one we have. Aroiba dah, ayah kamjeng lagi. Aku nama tu ina, mina se, kita lagi mina se. Ini cina apa? Amat ada mina, kumse amat tu ina, mina se. Ayah apa doa kalau mana? Cara kita sekolah itu kan, doa aku yang doa kuno ayah mina se. Amat di, ayah lagi mesti cina lagi mina ba. Kami pamor itu kan doa kuno sahaja mina. Amat tu ini mina se. Amat doa kamjeng lagi, ayah kan se. Ahongshangbam Mairei Kokhatsagi Lamabam Thongam B Tanu TDR Secondary School Mari Subasim Abdullah Biu Yengkopam Lingthoi Devi Vision Creative of Science. Ahanda waktuda mang exam giver ideas da Korean American ideas imanabi mayam kamda ikai kuno bachari nasigi topi Manipur asida thokli ba Iran asigi Maruoiba Hourakfam suspensions of operations agreement thaba asinani hari ko topi asini tumi nasi Manipur thokli ba Iran asigi suspensions of operations thaba asinani Manipur asi Chinglen masung tamda isina kiyadna fundadna leiba mafam amani adu ngating so bisinga maga chamakan marpu hari bachahi asidagi hona tamki mafamda lado bagiyati ithil chawna horaki aduga ingso bisinga maga chamakan maudra hari bachahi asidana Chinglen singa kuki maniten kulai paiba nagami jitin kulai paiba kaya bagi hokka khalaki asigumna bathabak tho phatra bathabak tho kaya makoina mye bagi punsida ot nei basetheraki mye bagi punsida chawna akaiba mye hat mye pun kaya phugan biraki aduga mye bagi no mada chang da biya da pasa gari mapalum dagi chan thana na pusalakwa hotai sinda makoina thattuna aba gari di income tax tiba thabak tho kaya bagi income tax tiba asina mye bagi punsida chawna mang ta ko mo oihali asigumna ba phatra ba thabak tho si asigu phana na bagi tamata India government amadi Manipur government na su agreement thamna ba yanaba satoraki aduga masigi matham tarapode ingso bisingani kani pat August ki tang kuni thoi hari monument asida Kuki militants India government amadi state government ahum asi sahi tawraki bamatam aduda India government na Kuki militants inda yanasi khara chatna ba haiduna no India constitution dia pibalo ki makada padana zatani in Manipuri integrity kahaba Manipuri sovereignty kahaba haibu wakum kaya asipi duna yana singi adu dawra kibari adu ngasi pumna mak ado upong aho bade ising hapum de kogale kari gi thogala joint monitoring group haibu bandu basi India government amari state government ani na puntuna same kiba asigum na miliku ki military singa tatharapa patra batha thomsi su agreement se party grabasu maga kulai India constitution same kilo committee makal amani adu ikul kuiting ai kiba magda joint monitoring group na kuki militancy camp da yengsan da chatu matamda kulai patiksana leramde kulai amada kemanu da leramda ha wa khama se bayam su khamna wa khama se joint monitoring group na kari ki ramak tamasi se na deploy India constitution India government na rules and regulations phadana pidana joint monitoring group na asi neglect of hondana asigum na phatra ba thabak thong sing asi kaya asibu sina hadam na mara boraga ngasi irang Manipur thong le irang ase horaki bale habia joint monitoring group hariba committee asina 600 phazani yengsin da bana mara boraga ngasi Manipur de hana thokriba amuk da thokriba ma hongda ngasi irang ase tholakni kari gi da makka thokliba Manipur da ngasi mayamna ngasi so agreement asina Maruoiba Hourakfam ni haida taragasu Maruoiba Hourakfam ni ngasi khadana se khangbiu jubli mayam su Hourakiba irang ase coffee cultivations thaba masida Manipur government na hokalakiba naharo kaya ki kusi mangla patna maram oiraga thabak thomsing asi liebna na bagida Manipur government na paikhala panu coffee cultivations asi thingbadagi maram oiraga kuki militants na makoi samthang makoi ki samthang hadat pire makoi ki thabak thomsing asi bothadat pire haiduna makoi na sambana maram oiraga koi Manipur majority order labor committee Maisnam haiba committee asida moina men attack oina tawduna Maisnam haiba committee asiga ngasi Manipur irang se thokibani aduna maram oiraga ngasi na point ama oira haraga ngasi Manipur irang ase karigi na mota
country की बना था ऐसे हज़ने border fencing तो बिगड़ गए अतो करी की दम होता म्यांमार में सु मणिपुर की बना होता करी की मशीन फजना border fencing तो बिगड़ गया मसी central government ना मणिपुर ऐसे हज़ने section बिगड़ हायर बिगड़ मैं एक लार को खुदा ममरी अतुगा Manipur government amadi central government ase ngasidi kanglao ki mamangda le bakangla sada ka ba khubung na ngasidi mami tagli mana kom le kari gida makta mi niam na ngasidi asu kana wana ba batam de mi ka mira ko ka ya ase ta na ngasi phawa me gi kang ahum na kita thari be ira na do ngasi phawa thani pan hela ba ase phawa ngasi phawa phasana section 18 bi jiba kari baram kilo masi na ta ko India government amadi ko gi militant sing gi marida Manusia beri atau bagaimana ya masih namai taruh sudah bagaimana. Kali kita makta India tetap tahu berapa India government pik na bagaimana pak kiram dam masih bawa so pik na bag kiram dong ini dah macam bayar dong kiram dong masih bawa kali gini sendiri juga. Asyik guna kata bag dong dong sih asyik makoi India government khangai madudi Manipur asyik hal kingdom si palu oi seramba hal marom dong dek seramba lingkau bang seramba lingkau apa ni habis India government khangai dong mana terkena dong beri Manipur, Hourakfam, Manipur ada Mitai, Kamluk asing. No mana trago no bodi. So idana, dalakani, so idana freedom dalakani. Have say, jago mere thake. Adu me am to view. Wasi no be kirang say. Manipur government, wasi no be kirang say. Kuki militants amati Mitai ko bodi. Wasi no be kirang say. Saur be India government amati pick up Manipur state the lady. Mitai puro wasi ko be kirang. Me am to view. Adu na wasi ai isabak Manipur apa kita mampu oina Manipur imagi mampu oina kami pak asigi satra satria oina ai dia tangan jadi bilang mampu di masih boleh kira masih hana guna santi pura mana bagi dah bakta apa itu na jangan sembilan tuai kuat tahap tu na amat tu oina bagi dijel atau minat tu na aku bayar apa bagi kau minat tu na Manipur kiram dah imagi pak asih hana guna Nabi tekok na harap mo milok na dehena magida maka ekoi kuna uhada minasi aduga dangkam dam mayu ya baca diba aigi ibung amadi aigi ipa kaya kuna magpudusu thawna lingsen na kubak thawai kubak daw hapuna imali ba kida maka kathok ko kidara Manipur ase hana kuna kalhorasi kamay bakase majudari ki pirana umuhana lahong na nahayra na siya habise masih hayga ay hakul sendiri. Thank you. Years के लिए लॉन्जर का नाम आपका देविदा 1949 दा सेप्टेम्बर की डेट 21 दा मणिपुर की निंथौबु सिलोंग दा मणिपुर असी इंडिया दा तिले हाइबगी साइन नमपुदा तवहनकी मणि मखा तमना लेजरब मणिपुर असी इंडिया की फिबा नंद तीन थरो मतुंग दरिदि मिखा कोनबा याम हंथर थापता पार्टी स्टेट होने थंबिरमी मतम दुगी नियामना मपुंग फाबा स्टेट रमा ओहंदियो हाइना इंडिया गवर्नमेंट दा दक्षिण बगल लोइनाना कुंजंग क्यासन सिनखि अदुबु मदुगी ओना तैनबदा नागालैंड असम दगी लथोकुना 1963 दा स्टेट हुत पीछि मसी नमार ओइरगा मणिपुर नियम ओरतुना 1964 दा लाहौर सेमदुना इंडिया गवर्नमेंट की मायोक्ता लाल होरखी मतम की मतु इन्ना मणिपुर दे लाइबा चाति के आमा ममसु लाहौर सेमदुना इंडिया गवर्नमेंट की मायोक्ता लाल होरखी अदुबु ट्राइबल लाहौर खरना मखुते पलाई फाइदे की महुता लाल यापु की महुता Lagi tak mahu lagi kami iba irang asimak. Sakara penggal luai, masake. Sakara penggal luai kali ba. Masake Oiriba kapti iba. Indian Central Force sing asina. Sujet iba. Militant sing asida mating function duna. Macam yang sing bokalap pani. Amadi Manipur sing tugai na basila pani. Ay basi Manipur na buwapam ni. Adu garoy beda ay nahizin badi. Maharoy ama oina. Danda masin thong iba irang asi. Atu bumatamda. Lehak. Paibiba, tahu pasti nggak sih lah. Aku mau tambah lotion gitu lah. Mahir aku itu ini nalari kayak kita tambah gitu lah. Ini apa? Ane gitu. Tambah aduh, orang dia main lah. Aja bagulan tu nama tamu setengah sini lagi. Nombongkan belum jadi kami.
The Kokosaki, TS wedding a be Moira, TM Lumi Higher Secondary School. suspension of operations should be under the Yanaba Yanaba from the bottom. So, the scheme of the military as a deliver unlawful activities gas in the Equina counting labor waterly. High Basu of the Menasi, in Kumzalising and Nibra, Nibangi, Agasi Town Kunitoida, Central Government, State Government, Amadi, UPS, Amadi, Kiano, Makada, signed on a agreement, Amadi. Masiki agreement, Asina, Cookie Military assisting the Sibu, Mokoina, Masagi, the designated camps in the Amadi, Makoina, and Dorful activity gas in the never get a market of the best hand money. Masina Makoina, Hamidi consumer that he's in the Hadina, Makoina of the best hand money. Masiki agreement, Sigma, the Makoina could have allowed in the Manipur, who's Oiriba, Pironzi, who have a sitter senior in the money. Musiki consequently better Masi, so very true remain as a Maruoiba, and he had a senior, the singer in the money. But in the government, high better Masi, Masi, medium to be did. I do a very good home, a lot of back at the what's it about Manipur, by young and scheme in the government, Amadi, in the gap political leadership is in Manipur, with the medium as a medium, Matasan, the Aduga. Tabak home, a matter of back at the putting money and their superpower Hana high by India government was it Manipur or the Pilum see the Mount Kind of the day. But you think only about Pilum see that to Hawaii Kupang happening Manipur the Mata my Oiriba is in Inapia, so Hawaii Kupang happening Manipur the Mata planting. Papa the Mata India Sakana, India Sakana meetings and the Amati. Amadi, Masima, Amtari, and Bama, Memory, the Mata, Ataba, my Amsi, Satiban, the Mata, posing BJP Congress, Habiti, National Party, Singing Maka, Podana, Makoni Makai, Makoni, Akanda, like Hamdi, the Mata, Regional Party has over, equally powerful, the Amadi, India, Sakabu, Mankui, my Okanabo, Regional Party, and Hakana, equally Isagi with the power price at dinner, integrity, Amadi, identity, not equally, English, Habiti. Equina me am that in the day. Happy Equina in keep our seats and by Zabatari. Equina Atopa order and a political leadership political leadership so that I don't know Aquina is I give our price at the Aquina when my number of the tire that Equina was already answered. He told me in the election of money habit in the times again. Adoga India government was the order to rooms that Manipur, my people say that. How in a year, thousand after the mountain, I did a matter of the Having a corner for the debate and lose another. I did cookie dancing this who kept the Yugi, Marum the Makona, and whether I know collaborated Dina, Mr. Miyago, Miham front of dinner, buying and so dinner, Miyago, Miham front of dinner, a question by and so dinner, the Romancy, who did the toy battle city, the toy battle. India government in Invities Amadi, Missy Yamia, the Linda from the Hana Tanzania. Arabida, a grand Aina company, the Watam, the Hojari a situation to get put again, the Ahako in the Unity with the Nato Hadu from Nidana, and the Gato Hadu embassy, Equina dining Amato in the Saka. To go from Mito behind, select the Marakoyaga, a great Unity, the Wakans and the Tabasi was over already. But in Aquina, Tokadu Wakum was in Hadokina, Unity in Sihadi Wakum the company. Also higher than Palestine. Terusuro Maruoiba Kusage, Limayum Albina Devi, Vision Creative of Science. Aribasin Sadana Levido Maruoibi, Okram Vidyarani Devi, Dept, Sheelaramani Secondary School.
Khurumjari. Name Laming Kalina Devi, class 11, Kamna Khurumjari. I don't graduate School of Science, Kawal Kumda Mikandari, Masina Namutolo topic C. Manipur Oiriba, Mineigi, Maruoiba Hourakfam, suspension of Operation Yanaba, have a C in Asinani. Suspension of Operation Harvest, Bar Sakaka, KNO, Haibadi, Cookie National Organizations Amasu, UPF Haibadi, United People Front Gadunana, Land some of the Bahani people and the Army. Sugi and Natural Asi, Agaski Tari, Kungi, Disney Panda, Kuyakunaki, Masi Maruoiba Pandaki, Rasi Tigavari Ama, Hongkong Panda, Sutoki. Cookie Kamu Asina, Manipur Assembly, Amasu. Sarkari Manitamba Selkumi Amadi, administratively subdivided Kukilan Territorial Council of the Yanaki. Sorana Kukilan Hobami, Kambu Contract employed Manipur as a rotary, Maduki Manda Kumamati, Bar Sarkar Amasu, Manipur, Venena, Kambu Ohum Punapulaga, the natural Kulikinaki. Suspension of operation, Sudia natural Kulikinever with Kukilan Hobosina City. Akiva Persuaded, Stin Kukinan for their Council of Matida, Lahori. Manipur the Mokana Domingo Pusika, Manipur the Kamdu, Mitation, Put Hadna. Akan Bakulai Casina, Makuin the Muhana, Sinyatana the Leva, Manipur, Razamiam, Sinkayama Gimakanda Landari. You Kayamasu Maina Tunataki, you may have the Mukayamasu Maina Jaki. Lantina Riva, Ahelaman, in my bill Kayama City, Jam and Kami. Saka Saki Kayama Siva, Mahida, but the money to the Nelly. Bar Sarkar Amasu, Manipur Sarkaki, Ajoba from Ivasinga, Sandy Prolan, Tamatin, Hansen, Hijam, Masiho, Tokam Pekatana, Manipur, Prajasi, Masidi, honor to the Chana Hamari, Maramasna, Tum Oiriba, Mahiroi Satana, Harold Singer, Masidi, Masamasaki, Jabaka, Tadokuna, Manipur, Maramda, Mamana, Levaka, and Lamaka, Patuki, Amadi, Patuki. Other participants of the Gate, all district winner, from Media and TV that can take this course. Good morning, everyone. Good evening, everyone. I'm Amatala. I'm a Nancy Roda Singh Amadi. Nasiki, Hotanasibu, Nabala Flavor. Students sing Amadi parents who are Ham after they go on a grade. Nasi and the river topic as seeing a city. It's the 11 essay competition and singing so people in the river, suspension of operation agreement, the root cause behind the balance of money for Hanasi. A city Matang is correct from the gate. Suspension of operation agreement and smooth agreement as see young political dialogue. Central state government exam sebagai natural amali. Dan natural si Agasti tahun 2008 that yang akibat yang natural amali masih cookie kamu susah itu lebih gimana dah cookie only 20-25 ka yang akibat semua yang natural amali. Yana Chero the Sigi Mahada UN or Medicaid and Hyper Cookie Kamu and Seki. Cookie Kamu Asi, Antina Yana Kibalisi, Akanabazaga, Madalega, Honey, and the Masi Rula Sigi, and Okamapuna, sophisticated weapons, Kayapaguna, Yam, the Yan Bama is still Hyba. Amadi Drugsing Hadana, Carvato, Pushing Mokuna Adu. Tawre habasi mayam na hina kangir bawa mamani. So, hana mamang sa hida thong ba April Karama 2023 the all tribal student union outsamna literally ama hanne kauki literally adura Manipur da khunda leiba mitai haiba community asi the ST from PVR have asina makuli Maruoiba partner mama oina leiki. This really the maming on a
adu masi phajana sa thani ngam khileba maram di masi su da yauri mi sing asi kulai pai dina sa bas kaya maru ma thengai adu megi dang ahum 2023 dagi hauraga tathara liba lana si asuki mati hadi mayam da ngai da habizu ori adu ba masina mi kaya amada sekhi kaya amasu piriba masi Chungkham district asidagi horkiben have CI maduka Chungkham district ka sanana nei ba Manipur district panbayar bada torbung danga amadi microna chingba this maite khundana leiba adu maite masida leiba maite sing asida makoina side makoi ilam sing amadi yukai sing asida kaya marumai hadana makoja tan horkiba ko adudagi makoi sing asi laiba ngamdabki Manipur da sinduna muzik religion da kaya maru awa mai ngaduna makoi sing asi lagi masi yam nuwana da ba thodo mai haruju yaribo adubu hazathara ki bala nasi thami pasu jala zubawa state amadi government sing sarika kan ta habi ngamdana lagi masi yam da ba thodo mai haruju hamana da thokte masi ai haijening badi masi jamna thola ne masi Myanmar border fencing khada ba si su maru wana lagi haina haijening ni masi government su phajana yingchin biyo atu nuga masi su da lagi bakang ku asina khela to ban have the si apona group lai ga su state governments amadi center sing na kan da to bangam deba madu si phajana yingchin biyo masi haijening amadi fencing khabi duna amadi 1951 the best of what KNC masi chelam biyo haina haije masi ha ga se